Tokeni na waheshimu mama. Alright. Asante sana. Kama vinye tulia ishia. That's how we start. Manyanya. Umugore yararakaye mugenzi manyanya ndaku. Siku ambao umenishika pabaya. Ati niba hari munsi cyangwa se hari igihe wigeze undakaza. Iyo umuntu mgeni katika maisha yangu. Nuna munsi uzibano bamama ngo bamaze iki mu buzima bwanjye wa mushenzi. Shano babangu ulinikuta na kazi yangu. Ati wa mugabo niba ubizi neza wasanze mfite data, wasanze mfite akazi, rero n'aba bagore warabansanganye. Irudie iki ulichokifanya leo Manyanya. Tuzibeshye wongere gukora ibyo ukoze muri aka kanya wa mugabo. Tuzagwa mpiswe. Sasa Mati, mimi naomba nikuache kwa sababu kuna sehemu naelekea. Sasa Mati, pastor wacu. Acha. Kwa sababu kuna sehemu naelekea. Pastor yagarutse gusura Matilda ariko nyine ngafite haraka ngafite ngo huti. Kwa hiyo nilipita tu mara moja hapa nije nikuangalia. Ati nagira ngo ngera habyibuza nkurebe ubundi mite ngenda. Agakobwa hano kararakara kahita gakinga kamira urufunguzo. Mbona funga mlango? Karakinga kamira urufunguzo. Mbona funga mlango? Kuki ufunze? Hivi Amani. Ariko sha. Nichukuliaje mimi? Ubundi mbona ute? Unajua mimi akili yangu ikishajua tu na mwanaume. Urabizi ko njewe mugeni yumvishije yuko mfite umuhungu dukundana. Shangaa wewe unaingia. Ni ngombwa ngo nkore ibyo dukora. Siku ile ulikuja hapa ukaanza kusema kiryagiye wewe waraje. Zako za maombi utangira kuribyirisha ibintu ukasengesha ibintu ntazi. Usingizi na wazi. Ati sha icyo gihe nasigaye nkutekereza. Hapa utoke mimi nataka. Ati uyu munsi ntugenda ugomba kumpa. Sawa. Hata mara kwanza nilikwambia hivyo pia. Ati narakubwiye yuko nubushize bitari bukunde wa mukobwa we. Hatujatimiza sheria za kidini. Ati kubera yuko ntago turakora ibijyanye n'iby'imigenzo yitorera isaba. Kipi kilichokufanya uje kunitongoza kama ati none se niba waruzi yuko utari uri umunyetorero ngiki cyaguteye kuza kuntereta. Sheria za kidini hazitaki mambo hayo. Niba waruzi kima cyanga itorero nibiki byose bitabyemera. Wewe unataka kuja kuniletea tu habari zako hapa wewe baba. Wa Mungu, nje ntugira icyo uzumbwira hano. Na wewe. Ati uyu munsi ngomba kuryamana nawe. Sababu kuna vitu vingine lazima. Ati ceceka uri kunzo wanunso iki? Yasi. Amutura hasi. Ati wa mukobwa w'ikintu ushaka gukora nako wibeshye. Mambo moja kuyafanya hapa. Naomba uniache. Wibeshye. Kubadilika. Nakwinginze. Mama niache. Ave Averiko. Mati. Ayiwe. Ave. Mati. Averiko yiwe. Milele jibuni. Umukobwa kuramo. Ndakubwiye hano nanjye nubwo ndi pastor karede hepfo. Mati. Wewe. Fanya hivyo Mati, tafadhali usifanye hivyo. Nukuri have we. Mati tunatenda dhambi. Have we. Mati. Aiwe data we. Mati jamani. Aiwe. Usifanye hivyo Mati. Have we. Nukuri we. Kuisha mimi Amani. Kandi urufunguzo ruri hariya. Karatus. Hii ni dunia ya mwanamke. Mwanamke wa sasa sio mnyonge tena. Ati wa mukobwa we nkubwire wowe ukubayeho ntago ubayeho bigendanye n'igihe. Usikubali mwanamume wako akupande kichwani. Ati ntuzemere yuko umugabo wawe akunya hejuru wa mukobwa we. Yeye akimwaga mboga. Ati mu gihe wiwe mwatetse ibiryo ameni imboga cyangwa ameni uburisho nawe ujye umena ubugari. Yani 50-50. Bivuze ngo nazamura umutwe nawe ujye uzamura undi. Nyine 50-50 nicyo bivuga. 50 kwa 50. Ati 50 kuri 50. Pata na ruji. Kwanza wewe msichana mzuri, mrembo,
msomi. ati kwanza wowe uracyari umwana muto mwiza ndetse wanize, nta mugabo rero ugomba kugukinagiza kuriya twabonye agukinagiza wa mukobwa we. Yaani wakati tunaongea pale mazungumzo yake sijamuelewa, naona kama vile anataka wewe kukutawala. Ati sha buriya na kirya gihe twari turimo nyine turi mu nzu tubona twumvaga uburyo yivugisha, arasa n'umuntu ushaka kukuyoboza inkoni y'icyuma kama mwanamke. Sawa mwanangu, ninachokupenda wewe Violet. Ati cyo nkukundira wa mwana wanje wowe rero sha, wewe ni msichana mdogo lakini uko nganga. Ati wowe uri umukobwa mutoya ariko ujya wihagarara. Hebu angalia wasichana wenzio wako. Ati abakobwa bose mungana wamekwama sasa hivi. Ati bose nta numwe urashakwa ndetse nta numwe uriteza imbere nkuko wabikoze. Mwanamke akiwezeshwa. Ati rero wa mukobwa uyubonye ububasha naweza, atugomba kubikora nyine nkuko ufite ububasha, na ndio maana tunawezeshana wenyewe kwa wenyewe. Ati ni nayo mpamvu twebwe ubwacu tugomba guhana ibitekerezo by'uburyo by'ukuntu tugomba kwigiramo ububasha. Kama sasa hivi tunataka tuanze mchezo wa kupeana magari. Ati nk'aka kanya dushaka gukora ikimina noneho cyo kujya dutanga imodoka. Wewe bado msichana mdogo. Dekana na cya kindi ngo turatanga ibiryo ngo amavuta ngo n'imiceri. Oya, tugiye kujya dutanga noneho imodoka. Kuwa ngangari. Atugomba gukazana. Sasa hivi sio kujibweteka na ati kubera yuko abari biki gihe saba kwicara mu nzu ngo rategereza. Kandi dore abagore bose iyo bahuye nuko nguko baba babeshanya. Mwanamume, shikilia mwanangu, kuwa na msimamo huu katika maisha yako. Ati mwana wanjye komeza wihagarareho, unaweza, kubera yuko urashoboye. Haguruka kuko urashoboye. Inde wabwiye ko umugore angana n'umugabo nubwo hariho genda. Reka. Sawa, umugore se yatera inda? Niba yatera inda mumbwire, hari uwatera inda zambwire rwose. Ni bya bindi nyine Museveni yavuze ngo niba muri abapede dore ndabafunze. Shogangu Tishaho nkubwire wa muhungu. Ibyo story ya Museveni nyine reka tubyihore. Nyine yarababwiye ngo muzasohokamo yewe nzabemera rwose muba abapede. Muba abapede ariko muzasohokamo mwagize ute mwabyaye. Ule chichiboya asije asubuhi we. Eti kaja hapa analetea mambo. Uyu nawe atangiye gutera inkuru wa mukobwa mugenzi. Kama ya siku ile. Ati uribuka kagahungu kaga pasiteri sha karaza kugira ngo kaze kunsura gashake kugenda kangendanye nk'ubushize. Ngo sinzi ngo kagiye gusenga ngo yumvaga ngaje kundeba ngo bisanzwe gusa. Mbona mkaka mwenyewe yule anaonekana hajawahi kufanya chochote? Wa mukobwa ko nabonye karagahungu kameze nkaho nta kintu kari kakoraho kana, yani yule hajawahi. Ati nyine nabibonye nta kintu yari yakoraho. Nitakomesha hiyo. Hivyo nimempa mambo. Ati yashatse kugenda ndafunga ndamubwira ngo wa muhungu ngiye kukwigisha ikigwa. Namwemeje. Mapa huyu kashaingia kwenye 18. Ati ndakubwiye ngo ntazongera ubu aka kanya ni ngiye watekereza gusa. Zana yule chichiboy nitampelekea moto. Ati ngomba kumwemeza mpaka isirangiye. Sio vizuri hivyo. Atariki ibyo wakoze si byo wa mukobwa we. Wanaume hivyo nakwambia nisi hata huko alipoenda hata kulala jalala, maana naona huko ananiwaza mimi sijui mati. Ati wowe uribwira yuko ibyo ngibyo nakoze ari bibi ariko wenda bizi aho yagiye yaraya ntekereza. Leo nimpekeshe nimwache. Ati uyu munsi namuhaye ejo nzamuhana none ubundi mitemure. Utishangaye kama nilivyokuambia. Ati nkuko nabikubwiye nuko ngomba kubagenza. Mtoto wa mtu mwaka huu. Ati uyu mwaka nta mikino dufite reka. Wanyo amenikomesha. Nimwakomesha wao sasa. Ati uyu mwaka tugomba kubakora amakazi sha. Tugomba kubakora amakazi. Umsikia hapa mtoto wangu. Ati ahubwo reka muhamagare numva uburyo yito yivugisha. Chichiboy. Arahamagara. Ngoja umsikie. Buretse wumve. Samahani. Nimero komboze. Umukobwa uraha sinzi ikibazo afite. Arisetsa.
Nimekompoze. Ndetse simu yako ni niza telefone yawe nyine mpamagara umuntu nyine turabizi ugiye guhamagara mukobwa we turabizi yuko si mtandao sinzi niba ari rezo ze sinzi ikibazo afite niza kuri telefone yawe ubundi muhamagare numve amuha telefone icamo Bwana Yesu asifiwe. ati Yesu ashimwe. we Amani we ndio umeniblock au wamborotse sha? Nani mwenzangu? Ninde tuvugana? Matilda. Ati ni Matilda. Aitakata aitakupa. Ina maana dio cha Chiboy inaweka kublock. Ati bivuze ngo na pasteri yakuborotse. Yaani sijui hata umelogwa uchawi gani? Mugenzi umukobwa uraha. Ni sio kwamba anacheka ni ubanza umuntu wamuroze yarahise apfa. Mugenzi yarihebye. Ya nini? Arihebye. Nilikwambia acha kushindana na wanaume. Narakubwiye wa mukobwa ureke guhangana n'abagabo. Sasa ulipanga kumkomesha cha Chiboy cha ajabu yendo. Ati wavugaga ngo ugiye kumwigisha isomo none dore ni uri kukwigisha isomo. None ugiye kubigenza gute wa mukobwa we? Arisetsa ariko nyine bya nyirarure ko amusubiza telefone ye nyine ye akuye. Harura ari kurira wa musinzi wacu ararira. We Mudi, wa mushenzi we una shida gani? ufite ikihe kibazo? Hivi unajua sasa kuniambia saa hizo nataka nikupeleke chooni. Ntumbwire ngo nkujyane kuri toilette zisaha wa mushenzi we. Usiku kucha kazi ya kwenda kupeleka chooni tu wewe na kesho ndakani. Akazi kanje ni ndakubwiye yuko ari ukujyana kuri toilette kandi ejo nzabyuka mu cyakare njya gucuruza. Kazi ya kunywa mbiki muda utataka kwenda chooni. Ndugu yangu sasa sikupeleki. Uyu munsi wimenye kabisa. Oya ubwo nyanyaye. Unasemaje? Ngongo iki? Mudi. Ngongo iki? Nanyaye. Undi naninera. Umusinzi wacu. Kona jinyea umelala hivyo, hebu amka. Waryamye wa mushenzi we urinera. Amka hebu. Byuka. Mambo ya ajabu. Changamka bwana. Byuka wa mushenzi we. Mudi ndakutia. Mbabaza. Tugaruka hano kwa Manyanya. Yakosanyije n'umugore nyine barwanye ninjoro. Ndabona umugore asa naho yivumbuye ahari yiraza muri sara. Arewe. Sha. Gwintaru ikurira umwana. Umugore wanjye arabyuka. Nilitegemea utakuwa unaangalia TV. Ati naenzi kuri televiziyo. Na umelala hapa peke yako sasa hivi saa 7 mdomeni. Nagutegereje ngo uze turyame. None nenje kuri wenda yuko ukiri kuri televiziyo kumbura ryamye wiryamye anga wenyine. Ati genda uryame. Sasa mbona Sonia wakati mimi nakuuliza vizuri? Atese kuri kumbwiza na kuri kumbwa nabi mugenge ndi kubwira neza. Una sino nimelala hapa. Ese nturi kuri ako ndyamye hano ni iki? Mke wangu. Mugore wanjye. Ulino kalala sitting room. Ati kuva ryari uryama muri salon. So ni muda ambao kila siku unatakiwa tu wote chumbani.
ati mu gihe ano masaha ni amasaha tugomba kuba twese twicaye mu nzu turi kumwe mu buriri bwe twese. Hivi unahisi kile kitendo ulichonifanyia juzi hapo unahisi nimefurahi? Atariko wa mugabo we ukeka yuko ibyo wankoreye imbere y'abashyitsi ukeka ko byanshimishije? Unajua wana nafasi gani katika maisha yangu haya? Narakubajije ngo ntiwansanze njewe na papa niki mfite akazi kanje n'ibiki byose nabariye. Uzi umwanya bafite mu buzima bwanjye wa mugabo we. Afu eti unavimba tu uonekane sijui dijari umeunguruma huko ndani mwafokea. Ubundi uza wibyimbije kugira ngo babone yuko uri umugabo intare y'inkazi. Nileza hapa tukalale ndani. Mimi siwezi kulala na wewe. Ntago nshobora kuryamana nawe wa mugabo we. Bisa inanitafuna. Ati kubera yuko umutima uranjyana n'ubu ndicuza impamvu nagushatse. Uone kwamba unani control au ni nini? Ati na n'ubu ntago nshaka kuryamana nawe kugira ngo utumva yuko wandangije cyangwa se ngo unkontorora. Wife. Madamu. Ni hicho tu ama kuna kitu kingine? Ese ni ibyejo bundi uvuga cyangwa hari ibindi ambacho unakijua? We hari ibindi uzi? Lakini kama utaniangalia vizuri. Ati none se wa mugore we niba undebye neza cyangwa ubashije kunyumva? Ni kwa sababu ya kuilinda ndoa yetu. Ati byo nakoze byari ukugira ngo ndinde urugo rwacu. Ile ambayo unaona hayako sawa as your husband. Ati nawe ubonye hari ibi byo ndi gukora bitagenda neza ugomba kunganiriza tukabivugaho kandi nkahinduka. Nafanya kwa ajili yako. Ati byo nkora byose ni kubwawe madamu wanjye. Ni ndoa ipi? Iruhe rugo? Na kabisa nenda kuharibu future yangu. Ati rugo ndabona byaturambiye kabisa byatunaniye. Wananipa akili ya niba bari kumpa ibitekerezo byo kwiteza imbere wowe uko bumva yuko bari ukugusuzugura mugabo we niki? Ebu ondoka bwana. Oya byenda mfi imbere ahubwo vano muri saro mvira mu cyumba mvira muri saro. Arifubika. Yenzu uno mugabo ari itonda. Ari njewe. Kweli. Ati mubwije ukuri mugore wanjye. Wewe tunaniumiza sana. Ati nukuri urambabaza. Unanichanganya. Ati kandi urancanga. Mimi najitahidi sana kuilinda ndoa yetu. Ati nje ibyo nkora byose ni kubw'urugo rwacu. Kila mazingira kuhakikisha kwamba kuna furaha na cyose nkora nkikora kugira ngo byibuze ugira amahoro ndetse ugire n'ibyishimo. Unanifanya mimi nafikiria vitu ambavyo sikuwahi kabisa. Ati ahubwo ndi kubona utangiye gutuma ntekereza ibintu ntigeze ntekereza kuva nabaho. Kuwa hivi kabla. Ati sinigeze mbaho gutya wa mugore we. Okay. Nimekosea. Ati sawa basi nakosheje. Ndakwinginze mbabarira. Siku mwema. Ijoro ryiza basi. Kira mwihorera. Kira mwihorera. Ya. Undi nawe araha. Mimi nitakuwa na kasoro gani? Ati se mfite ikihe kibazo? Uli nao. Ati niba ari ubwiza ndabufite, mfite inzu yanjye mfite n'akazi kanjye. Nini? Au nimelogwa? Cyangwa barandoze? Itabidi nimwambie mama. Atubanza ngiye kubwira abantu banduta bakambariza ibukuru. Unafurahia. Ati kubera yuko sinshobora kubaho nta byishimo mu gihe nta mugabo uri mu buzima bwanjye. Mwenyezi Mungu nisaidie. Ati Mana yanjye yaremye isi n'ijuru ndakwinginze umfashe. Nateseka mpaka nakata tamaa. Ati njye ubwanjye ndimo ndababara mpaka ndi kumva ngiye kuva ku bintu. Mugenzi karababaye umugabo araryoha araryoha da. Aha mugenzi afite buri kimwe ariko nta mugabo numwe. Pamoja na yote hayo naomba msamaha wenu sana wazazi wangu. Uyu cyo yakoze yagarutse imbere y'aba babyeyi b'abakecuru. Bwana kabisa. Kwa sababu tu ya kukafilika na majukumu kwa nikajikuta tu nimeteleza.
neza bahati mbaya. ati ndabinginze mu mbabarire kubera yuko ejo bundi natashye naniwe kubera n'umunaniro n'ibiki byose nyine ngera nsanze ikiganiro muri kuvuga biransembura bituma nyine tumbavugisha nabi ndabinginze mu mbabarire. Nilipotafakari nikaona hapana. Ati rero naje kubitekerezaho nsanga nk'umuntu narakosheje. Tunashauriana vitu vingi vya kimaendeleo. Ati rero mbwira umugore wanjye kubera yuko mama mugira inama y'amajyambere anzane byibuza mbasaba imbabazi na ushirikiano uwe mzuri kwa mke wangu kama mwanzo. Nisamehe sana. Ati rero ndabinyiza mubabarire kandi bucuti bwanyu n'umugore bukomezeho kwa sababu wewe ni kijana wetu. Ati turakubabariye kubera yuko uri umwana wacu. Sababu siku zote binadamu huwa lazima agafirike. Ati ni ngombwa mu buzima bwa muntu ngo umuntu byibuze igihe yarushye abashe gukora ibintu atateganyaga. Na mkeo mambo ya maisha. Ili maisha ni mazuri kama sisi mama. Ati nuko bimera aturetse yuko nyine natwe nta bintu bibi tuba tubwira umukobwa wawe tuba tumwigisha ibijyanye n'ubuzima kugira ngo byibuze ubuzima bwanyu nabwo butera imbere. Yani kuwa huru baba, kuwa na amani kwa. Ati wa muhungu we gira umutima utuje. Nta kibazo tugufiteho. Au unasemaje bifeti? Cyangwa Feti uravuga yawa cyangwa umukecuru witwa Feti. Fatuma. Nashukuru sana kwa sasa. Ati nanjye ndashimye kuba mumbabariye. Kuwa huru. Ati humura wa muhungu we. Wife. Happy now? Ati madamu wanjye urishimye se ko nsabye imbabazi? Njinga aliyekataga shule. Mugenzi umugabo aca bugufi. Na nimekosa hoja kujitetea. Tugaruka kuri wa mukobwa wacu Matilda. Na dunia tofauti na mama alivyonile. Yagiye nk'uruvange kosa nguvu araruhamya koko. Ngaka gacupa ka nyuma muri 7 yafashe. Natembea ingali nimekufa mawazo yameniwe. Uruvange ariko ntago rusindisha. Uyu menya ari ibitotsi. Oratange kwa ndege angani kwamba wazangu ningeruka thamani ya utu wangu bei ya chapati. Inshuti uko yakaje shule inayofunza mema na mabaya ndo dunia. Isanga yanyweye yaranywa amacupa dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengi. Kevanti Mati. We Mati. Matilda we. Yani mimi muda wote nagonga mlango kumbe upo ndani unakunywa pombe. Si wa mukobwa we igihe cyose naguhamagaye kumbe wiryamiye anga urimo uranywa inzoga. Pombe hizi za kunywa watu wazima wewe unakunywa mtoto mdogo. Izi nzoga ni iz'abantu bakuze. Wewe mwana urimo uranywa inzoga gute? Kuendesha kiasi hicho. Wewe sio mtu wa kwanza kuteswa na mapenzi. Ati wa mukobwa wewe ntago ari uwa mbere wo kuba uteshejwe n'inkundo cyangwa ufite ibibazo by'inkundo. Unanielewa Uranyumva? Kuna wengine tunapita. Ati benshi muri twe turakanyura tubicamo. Si mambo magumu lakini ariko ntitujya twiyahuza inzoga. Ni vitu kama hivi. Sawa pombe tunakunywa lakini umezidi. Ati inzoga turazinywa ariko wewe warengereye. Tunakunywa pombe. Mbona unakuwa kama mshamba bwana wewe Mati? Atese waretse ubuturage wa mukobwa wewe. Lembo kabisa mbichi lakini unajikatia tamaa. Umukobwa mwiza nkawe. Kwa simu yako ariko wiburiye icyizere. Ya mwana sasa hivi uko hashiki. Ataho bigeze ngiye gufata telefone yawe mpamagare mama wawe mubwire uburyo ubayeho. Amwaka icupa. Tugende ujye kuryama wanshinziwe. Mati naomba mimi nisije. Ahaguruka mushenzo cyangwa nkukubite. Mugenzi kihebye. Nibo kitaga ngo ni umuturage buri. Nyamwezi yakaborotse. Nimeoza ndani. Mugenzi afite inshuti nziza. Ariko nyine nkeka ko ari nako nguko episode yacu irangiye ya kane ngira ngo abagiye murabeho Imana ibaho umugisha cyane. Abajya guhaha muronke mubona amafaranga menshi kugira ngo mubone ayo mudusagurira. Imana ibaho umugisha cyane.